Namhlanje ke silapha phansi kwendaba etafile eTable Mountain. Sikunye ke no Prophet Ndlovu all the way from eGoli. Namhlanje lusuku olukhulu lokusebenza kwakhe abantu apha eCape Town. Sawukhe sive ke kuye kuba ngaba namhlanje njengoko silapha emfuleni nje kuza kwenzeka ntoni na kambe kukhona abantu abasazayo. Prophet kunjani? Molo msakazi, ngiyabulisa bonke abantu abakhona, ngithi molweni balandeli bemikhulu productions, ngibonge kakhulu ithuba. NgumProphet uNdlovu from eGoli. Kunjalo msakazi, bayeza abantu bazothola ukugezwa, bazothola nje ukukhululwa abananizobathandazela ngoba besishilo ukuthi namhlanje ilona lolusuku la engizobe ngikhulula khona abantu, bayeza abantu bakhona. Kambe abantu baphumile tata nanjengoko nje sekuDisemba nje abantu bazawuthi bagoduka bayezilalini baphumile abantu besithi bafuna insebenzo yakho, kuza kwenzeka ntoni namhlanje? Yebo kunjalo msakazi, abantu bakhona abantu bayeza, abanye bayagoduka bayezilalini. Ngizobathandazela ukuthi yonke imimoya, ngoba siyazi ukuthi khona imimoya yasemkhathini, khona imimoya yasemdenini. Umuntu uma engabe ezilalini ahambe nje ehlambulukile, yonke into nje ikahle. Baba wena kini kunedlozi lobukhosi, but uma ongcwele mangigeza uthe lo moya ledlozi lele lobukhosi liyabangwa kakhulu. Iyona into ebivala izinto zakho. Uyangizwa baba? Iyona into ebivala izinto zakho kakhulu. Ungumuntu lo wanothi noma uhlele la eTown, but ube ngumuntu ongafuni ukugoduka uyezilalini ngoba kunento ezenzakalayo lapha, kunobuthakatho obuningi. Bebebambile kakhulu izinto zakho. Kodwa mangigeza la umoya ongcwele uthe kimi na lo baba so right, izinto zakho sezi right kakhulu. Uyangizwa baba? Yeah, umuntu lwana oba ne-anger, but uma usiba ne-anger, i-anger le ichasa ukuthi khona umoya ophakanyiswa kini obungekho right. Kodwa ukuthola leli bhavu leli, umoya ongcwele uthe kimi izinto zakho sezivulekile. Kufanele uthola ama-promotion kodwa kuhlala kungatholakali, izinto zakho zingaphakanga. Uyangizwa baba? Leli bhavu leli lizokwenza ukuthi ukwazi ukukhushulwa, izinto zakho zibe right. Umuntu obungenasithunzi kahle, ubungenaso isithunzi. Ube ngumuntu lwana ama-promotion aza kwabanye abantu abakuthole wena kuleyo ndawo. Injalo baba? Yes, ama-promotion aza kulabo bantu abatholileyo. Utrain abantu emsebenzini wakho, angazi usebenza kuphi, kodwa umoya ongcwele kimi uthi wena ungumuntu ofundisa abantu umsebenzi. Uma usubafundisa umsebenzi, laba bantu laba bayapronyotwa, wena usale ezansi. Ngoba ngifumene promotion kuba liphikanyana ngiphinde bephinde bekwehlise phansi. Ngizokukhulekela baba. Ubusunenye ingxaki yokuthi ukhishwe ngamehlo. Ubusunenye ingxaki yokuthi ungagcina ukhishwa ngamehlo. Kuyinto engumoya walapha ekhaya. Uyakuzwa baba? Yeah, so uzokuzoba right. Wena ngane yami, uma ongcwele uthe ngikuthandazele egameni lika Jesu. Ikhona into abafika izikhathi basebeyenza abantu bakini basekhaya makade ngithandaza. Bengameli ukuthi wena kuthiwe hamba othwasa. Mangwenza umuntu ethi hamba othwasa uzobe usuphazamise kakhulu. Lamanzi ngoba bengigeza beku right kakhulu because izinto zakho nawe man umuntu wafundile but ukuthi kumele ukuthi impilo yakho sishintshe kakhulu kodwa ayinyakazi, akunamnyakazo. Kuyaliwa la ekhaya la ophuma khona, kunombango kakhulu but wezithunywa kunombango wamadlozi. Mebe ngithandaza umoya ongcwele uthe wena bengumuntu omele ubanje umkhuhlane wokuwa like wamafitsi kanje, but into esuka lapha ekhaya yiyo into yenza ukuthi noma ufundile but izinto zakho zingaqhubekeli phambili. Yenzeka lento. Okay, umoya ongcwele mengigeza la bengikwethula wona lo umoya okuguli but abawuhlalisa kuwe. Ukwashonela umfowenu? Umuntu omfowenu. Khona umntakeni washonayo. Umoya ongcwele ungibonisa ukuthi kunomuntu ongubhuti but umfowenu washonayo. Lo muntu la lele khona kunento abayifakayo emathuneni ukuthi bakwazi ukuthi bayenze bonke ubuthakathi. That's why uhlala ungumumuntu ogulayo. Lento ibifuna uzokushaya njenge stroke.
makade ngithandaza ngithe mangibugeza umoya ongcwele wavuma ukuthi no lobo buguli buyasuka njengamanje emzimbeni because lento ibi spirit ibihleli kuwe mama. Amen. Bambulala lo umfowenu. Bambulala lo mfowenu pheze ukushona kwakhe. Bona abantu bemanga kwenzakalani but bebebhekelela ukuthi nje lo muntu uzophila but waseshona. Enjalo ke. Yebona le. Bebebaba lo muntu bengani nguye osengubaba ekhaya ngathi uyena. Utata wasweleka. Okay, makusweleka utata lo bhuti lo bekunguye elimbheke njengotata ngithi but babembulala futhi. Ngoba kahle bafuna ukubulala ikhaya lena. Liphelile njengagokuqala. Liphelile. Ngizothandaza nawe mama. Ngibona omunye umuntu washona ngo-2013 but makade ngithandaza uMongcwele wathi no khona into ezenziwe emathuneni. Amen. Khona into ezenziwe emathuneni egameni lika Jesu. That's why ibona lokho lilandelana lishona kanje. Molweni ngiyabulisa ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu umprofeti uNdlovu lo siphuma emsebenzweni ngiphuma ukuyosebenza abantu bengibageza esilethemba lokuthi konke sekulungile egameni lenkosi ngoba sishilo ukuthi ngizoza la emanzini ngizogeza abantu balitholile ibhavu lokuphila abantu batholile konke akade bekufisa ngabathandazela ama documents izibane zabo so konke besikwenza kule ndawo besothandaza bengizogeza abantu ngoba ngishilo ukuthi ngila eCape Town namhlanje kuyiSaturday zoba nomsebenzi omkhulu lo ebengiwenza egameni lenkosi sesigqibile konke nje kuhambe kakuhle kakhulu ngithi akukhanye kube mhlophe nawe ongafinyelelanga noma ongakazi ufisa ukuthi ungibone mhlawumbe ongathola ithuba uzongibona ngizofika ngizokubona ngizokuthandazela bageziwe abantu bekukuhle kakhulu amen. Silapha entabeni ezosihlambulula ndithe xa bendifika apha bendifike ndixineke gqithi ndibile ndibaleka amanzi umzimba ubuhlungu wonke and ndinale nto lapha esuswini ndiyivayo uba ibhola iyajikeleza apha esuswini kodwa ndithe ndisawube ndingenile pha ndihlanjwa ngumfundisi ndiphume ndomelele ndiphume umzimba wami ndiwuvuba ukhaphukhaphu ndirayight njengangoku ndiyathemba ukuthi yonke into bendinayidilikile obengekho uphosiwe kodwa xa ephinde ebuya umfundisi makenze sure uba akaphoswa nguye. Sibulela utata ufikile utata uNdlovu oko samgqibela ku-social media ude wafika apha eKapa apha eTable Mountain wasihlambulula kwakuhle kwamandi nemozulu yavuma besinexhala babekunetha apha eKapa ngezolo kodwa ke namhlanje isivumele iweather kodwa ke akakazumka ngoku noko uyamka ngolwesibini sekhona ichance ebantwini baze basondele usafumaneka utata siyabulela inkosi.